Kablетme deyini пособие аңгısı adalı öğrencilere nice yardım yeni öğrenmek yılı için автономиyan üretim okulları imzaladılar. Hepsi anlaşmakları banklarla. Bu üzere her bir ana babaya açıldı bank kartası parasız. Nereye para geçirilecek? Gagauzyan Baş Öğretim Bakanlığı'nın uzmanları nişanladılar ki bank kartalar şimdiden sonra hazır. Bank hizmetçileri yavaş yavaş çeketçikler onları vermeye insanlara. Учебное заведение выставляет платежное поручение управления финансов в Гагаузии, и те уже перечисляют банку эти денежные средства. По нашей информации, уже часть школ перечислила денежные средства. То есть буквально в ближайшие дни все выплаты будут осуществлены. Bu iyi haberi bildirdiler Gagauzyan üretmek bölümlerinden. 800 binlik ödenecek 761 öğrenciye Komrad'daki Nikolay Tretyakov'un adına liseyinden nişanladı öğrenmek menajeri Polina Pıntya. Мы сегодня ждем финансирования, чтобы денежные средства поступили на карточки. Как только созванивалась также я и с руководством банка, карточки уже готовы, они ждут, чтобы денежные средства поступили на карточки. Как только они поступают, мы составляем график ввиду того, что наше учебное заведение имеет очень много учащихся, соответственно, чтобы не создавать здесь столпотворение, мы разработаем график, он уже в принципе составлен, то есть мы ждем только поступления финансовых средств на карточки, и мы начинаем выдачу карточек. Bu yardım öğrencilere deyini kabul edildi Gagauzyan Halk Topluluğu'nun deputatlarından. Bu paralar verilir ailelere nerede var öğrenciler, hazırlama onları deyini okula. Nice nişanlandı tayileri Gagauzyan Üretim Bakanlığı'nın göndericilerinden aileler kabul etmediler binliği niye çünkü vardı problema bütçetle nice bilinir bu finans dokumenti imzalandı Kasım ayında 2022 yılda. Şimdiyadan yasaba alınardı bir vakitlik çalışan bütçet. Avtonomiyan kuvvetleri plana koyarlar ileriye doğru da koyma finansları region bütçetine da yardım etme uşaklara. Maria Statova, Tatyana Dobrova, Fyodor Çakusta, Artyom Tapal, GRT Haberler.